تماشاوان هیجا ایوار باش ج زاخو ج کلکا چم خابور ج کلکا پرا دلاله هفپیوینه که گلکی تایبت من جوارا آماده کریه میوانه که گلکی تایبت من جوارا آنیه و داره هوزان دینویه گلکس بس گلکی هیجای براستی نه تنه کرد جی حز دکن بیانی جی حز دکن هر چهار پرچین کردستان جدنگی وی جستران نوی حز دکن دینو تبخیراتی تشوي گلکس شو بس خوشم به هف الفي داري لزاخو نفسه هف ببینن يعني راستی تصادفی که گلکس گلك خوش بو براستی زاخو حوجن نمرو شروع بکه باجرکی امی بحث زاخو بله امی بحث رو زاخو مبرای اف دیدید جی که گلک خوشه تشتی هری بالکش چیه تماشاوان این هجا 21 ماه آدارت نوروز ده من نوروزا بونه ای سال ما دیبیتک چیکر پروگرامک چیکر رومانک پیشکش کر دینول و داره میوانه مبو مگو دینو پرسکی اشته بکم یکمین باجاره که تو کنسرت خواه یکمین کنسرت خواه لباشور کردستان پیشکش بکی و چه باجار به گوت زاخو مجیش خلک زاخو را گوت خو حاضر بکن خو آماده بکن دینو ته و دینو هاته جمعه راسته گلکس خوشه نه ته وری زاخو بگو من زاخو وکه مگو هم باجرکی خوشه هم آها. تایبەتمەندی که خواه نزدیکی باکوری کردستانی راسته جی راسته و چیا و خوزای خو باجار بخو چم خبره گلک آلیان و مروف دکشینه بس از برا کیوانه کی بکم نایو و تیکو باجار دینه کردستانی کس نه عاجز پاشه نبه بلا یعنی. کس عاجز نبه هر باجارک تایبەتمەندی که خواه خوشی از یکوی هیا یک بی یک وانا ببینم از درحق وان دا جی آلیه وانیان آورته یه جی آلیه وانی خوش جی بگمان از بینیم زمان لی اف دسپیکا یکمین جاره تی یکمین جاره استیم کردستانی چه ما خوشه. خواست لبر دست بکم چه خوشه یکمین جار وری کردستانی اری و داخواز خو پیک بینی یکمین پیک جار بینی. جیل وی داری کنسرت پیشکش بکی تجو آلمانیا هاتی از هولندا تیم از هولندا دیجیم جو هولندا اما تشي شو المانيا مال ألمانيا؟ بله، زانت بله. شو هولندا دوسلدورف- تجي دوسلدورف هات. دوسلدورف واتن دينو كاشمرا بيجان يا كمين جار تل بالافرا كردي سوار دبي ت هوستيس نوفا بالافرا دا كردن بله تل بالافرخانه هوليري داد كوي كرد بوليسين كرد پیش وضعیت دکن پاسپورت خو تسلیم دکی کسی که پاسپورت کنترل دکن کردن راست ته یا کمین جار آلا کردستان الکردستان دبینی هسته که چاو دینو تب چه حسیایی بگو من دخوازی و هولدان و خیال هر کرده کی بود کو ولایت کی آزاد تا کاره به نرخین خواه به دستخستین خواه بجی به راستی خواه بجی من نزانه به براستی دما کو از بالافر سیار بوم که تجانی زمان من هر کردی دا اخم عجیب هات چه خوشه. داکتی دیسا کردی آسایش کردی خباتکار کردی پلیس کردی مروف حسی که تو مالی يعني حسيت جداية وكك مقو هر خيالي هر كردية يعني افتشتكي خوزائية جيبو ويجي يعني دنيا دا بس سينور هنا ولات هنا هركس بالنتوى خوش هذا به سر بلند به نتوسا بيشتكي به او حسيت عجيب وبيقول من از هين نوية از هين این دوی هول گرمایی بيكو دایی فير ببن لي روج بروج مرو دلخشتر ده به مرو مطمئي دمينه راست. يعني اف گوهارتن تو ولاتکی خریب دام من کردستان مال خود آوا کرده بود کردستان که پیچوک شیلاوه که پیچوک مریش که من هبو کوشه که من هبو خورا لهولندا. بو خود شکر بود بله در فتت تنابن تو خورا بو خود آفرینه بس دما کتو به خوزایا و جی دایک yani کردستان کو تا خیال دکر به دبینی ایده وانا لگلت پیچوک تمینن قیب به واته دمینه خوشه یعنی تن مالا خدا لهولندا تا کردستان که بچوک جبو خو جبال کو اف خیالی هر کردی نجبو دینوتنه براستی هسته رو بخواست ببینه زمان جانا پیف تری نکنه یعنی هسته کی به امپایر براستی گلکی باش مو از زانم نه گلک پرس سری ودا هنه هون مراق دکن هون دبیجن دل بخوین توی پرسه بکی باش دبن بری کو هم دست به هفیوینه بکن مش دینو را گو دینو سربستم چه پرسان بکن گو دل بخوین قد فرق ناکش بو من مش گوت جبو مجیم باشه یعنی بپرسم و جرا فرق نکه چه پرسان بکن خوشه ناوی دینو مثلا دینو جامعه کی براستی باقله تیگیشتیه خدا زانیاریه کسی که رونق بیره هم
ده هنره ده حتی سیاست ده پیوندی انجواکی ده دانوستاندن ده لی دینو تنه دینی نابجی کدره هات براستی Kek dil bixin neha paşnava me Tirkî berê delî bû. دلی یعنی دین نه؟ Dîn. آها Piştî ev zagonên paşnavê derket li Tirkiyê paşnava me guhartine kirine şahîn. آها Lê ev ji kutê kalkê min navê wî Delî Mehmet. Yani Mehmedê dîn. آهای Bes tê ve tê mirovekî bihêrs Cesaret. bi cesaret bihêrs. نترس Ev diçe gundê ku niha gundê me heye gayê xwe xweş dike û dest pê dike çîz dike dibe hemû debera yemine. û wî gundî li wir آواد کی ava dike. Piştî wî paşnava me piştî zagonên paşnavê derdikevin paşnava dibe çi bikin dibe bikin Tirkî bikin Delî. آها Piştî wî dema ku 1991 me dest bi huner kir avayekî profesyonelî ez fikirim bû ez xwe navekî yani navekî Kurdî bibînim. ای Bes mi cesaret nedikir. Ji ber ku Kurdistanê tu zanî ger tu serkeflî nebî tu tiştekî navekî ser xwe bikî tu evê te dîn bikin yani biraz zehmet e jî yani riskeke mezin bû اوی jî. یاری Radyoyeke li bajarê Bursayê bajarekî Tirkiyeyê bû ez tev li bername wê bûm. آها Navê me pirsî bi tesadüfî bi qezan ji devê me derket mi got dîno. آها یعنی بیکوت حساب Bêku min جیرا بکی hesabê bikim êjî derket ev roj bû min navê xwe quluband vek dîno. Paşnava min jî Şahin bû min quluband kir baz. Yani dîno baz. Aha. Yani an jî bazê dîn. آها آها تاج باپیری خواه گرت یعنی Erê. Min bapîrê xwe girtiyan bir şeklî hat. لی تو وکه باپیری خواه بسا Na wala ez em شرودی یعنی ez kesiyatiye mi de tişkî senîne. Vallahi. Lê paşnava xwe min hez dikir birastî gelek hez dikir. Yani delî an jî dîno. Her jî paşnavekê لتهات balkêş de hat. لتهات افناف Ez jî wisa bawer Ne? dikim. Cih girt. Cihê xwe girt. یعنی دی هر کس ناوی دویجه Yê دینو nav. دی بو ناوی Bu nav yani herkes bê zehmet, bê şik û bê fikar dikare bi rehat bêje dîno û wek navekî tê pêşwazî kirin. Yani ji bo jî ez jî kevxweşim ji ber ku navekî ku tu bir bikînîne. Rast Tu e. nikarî bir bikî yani. دینو نه بویا هنرمندکی نافدار مشهور ملیونا کرد لی گداری دکن جی حز دکن دما كنت بحث راديو بورصة كر تتخمين دكر روجك ورا او دينويكو نو دس بيكر وببا دينويكي كردستاني او قاس بوبولير ومشهور Mirov pêşbîniya mirov dibe ku ne ew qas dûr bibîne lê min zanibû min de tiştek heye. اها Bes min nizanibû menzila min wê çi be. Yani ez çi qas pêş biçim. Her dem bes bawerî wisa me hebû yani min digot na ez ê bikim. اها Ma boşun dikarbim bikim yani dengê jî heye ez dikarim temburê jî lê bidime. û me hez dikir. Ji bo wê jî dibe ku wekek min got pêşbîniya ku hetanên aniha min nikaribû bibînin bes hêvîke min hebû yani min xwe bawer dikir yani. رنگكي دنگي تا دينو يعني دانستاندن من به هنرمند را خوش هنر حزم دوستي من قالكي وقت هنرمندن رنگي دنگي تش كدرتي رنگي كدريه Ez bawerim ji serhedê yani hinekî berba müzika resem va diçim. اها سپاس Ne ku bes ne wek dengbêjî wek klasikên Kurdî dengekî klasikî Kurd bes tekil dikim yani bi ruhekî kurdewarî bi enstrümanê rojavayî bes ev hestên rojlaçî nakujim. اها اها Wana bi hevra tekil dikim ew jî tarzekî da min. تبخوا او ترس تشيكر Me او bi ستايل xwe تشيكر li gor dengê xwe mesela ez nizanim wizanin hemû stran gotin û müzik yeminin. يتنا راستا راستا Ji bo wê ez li gor xwe diafirinim, li gor tona dengê xwe, li gor kesayetiya dengê xwe, li gor ez bêjim derûniya xwe, li gor dixwaza dilê xwe diafirinim wana. Ji ber ku sînorê dengê te jî hene, sînorê jiyanê te, sînorê pîvanê te hene. Tu li gor wan difikirî ez her dem dibêjim yani hunermendek hem civak nase, hem dîrok nase, Aha, hem gelek aliyan ve hem revşenbîre hem helbestvanek ger tu civaka xwe bi her aliyî nas nekî tu nikarî li gor kesayetiya civaka xwe strana çêbikî an jî huner biafirînî. Lazim e
ویالی دا خو پیش بخی لازمه گلی خو جواکا خو باش ناس بکی چه ده قومه و چه بقومه جارنا مثلا هنرمنده که خودی نرخ خودی میسیون شاشیتیه که مزن بکه دبکو همو خورتان کچان جه حسکرینه ولاد دور بخه و تنه پی عربسکی ببه و تنه پی اوینه ببه تو و موتورا شورش دکاری تک ببی تا چاوا دکاره بو وی خلکی دور حکوم بکی یعنی نر حتی براستی تو وکه از کوچبره پیوان کی چوی بدلیزم هولندا جبرکو زمان کردی اوه کی وجهی پر زمانه کی بهزه از به مینا که گلک جاران دبیجم از دبیم من تو حسکری وک ولاتی خو از سینورا کی جرات شدکم از دبیم حد خو بزانه به از تحزدکم بس تو بزانه کی از وقت وک ولاتی خو حزدکم یعنی پیوانه کی دم کو دایدنی ادیت تم معنا کو او حسکرنا ولات وک استک بلند وک پیوانه کی بلند دبینه و نزیک بوینه evin dara خوشی بقیمت نزیک تبه به وطن نزیک تبه اوجی نرخی بلندتر دکه قیمت اوی بلندتر دکه پیوان و تو دکاری جواکا خو ام بیشین گوداروان خو بهاری کنی علی ارینی انج علی نینی 30 سالا لغريبي بله نه عندك نه 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 بگو من تو ایشان دیه به غریبی کی نینشاند کی بن باندور نبود اوایی که نینی لی خریبی جار نجی جبوت دبه سدم افرانویه جبرکو تو جیه کو جیه دور کتی هستین که نکاری بیجی ناف دلیت دمانه چه تدي ايشينا الغريبية يعني مثلا چه بهتر دينو دا ايشينا چه بهتر وي خمگين دكا آزادی نه آزادی یعنی تو جارنا بی اوروپی تو جارنا کاری کسایتی که لور بی تو میوانی دخل اوروبا ميوان دبيني میوانی نابینم میوانم بسا نابینم جو خیز میوانم اما تسي سالا از لاوروبا مالا خدا دجیم مالا خدا هستیم خوی ولایت خود دجیم یعنی تو میوانی تو چه بکی تو چند وانجی بگیری تو زمان وانجی بگیری تو شکل جیان وانجی بگیری تو هر میوانی yani dibeko tu karibi nebi mevan her ikem 10 jenerasyon lazımın. Vakiti çenabe. لا اما زاروكي تال اوروبا تشيبونا هولندا تشيبونا Dikarın şebin. Zaruk- Das bana disa niveyo yeminin. اها Yani ev mala xuda ji perverda مالا خدهم كردي دا اخفي Em sede haşti kurdi da akıfın. يعني حمو زاروكي تب كردي Zanen, hamı zanen. روجبين مديت Rojbin kurdi zanen. روجبين في دريا Beri. كردي باش انا كاتشا دلاله علي كوريتا دكا Juha rojbin ali kariyam. Vallahi. Ez ne teneme bir yaremi ji ne bir serifine yani. اها Bir yaremi rojbin يعني digre. كولكتيف هون Kolektif. بريارات Kolektif. دن. Rojbin bixuş doktora ewn zanen yani اري راسته sala peşme tevde xlast be. دنگي بخوشه Ne. اه هيك Bes تا درباسي زاروكي خونه كر هنا راخه ne bila derbas ne be. چما Malaki de eşek tere yeki dike. اه Bes. ايشا Begu man eşe. Berpirsiyariye ji berku. Hanermendi ne stran gotine keke dil bixwin yani hanermendi herkes dikar strana beje. Ez her dem dibêjim hanermendî tu dikarî dabeş bikî. Hene hanermend hene xwedî misyonun tu dikarî hesab jê bipirsî. Lê hinek hunermend hene ji bo xwe ne, ji bo berjevendiyê xwe kesî ne. Ne tenê alîn aboriye, dixwaze meşhûr be, dixwaze bê nasîn, bê hezkirin. Lê pîvanê wê berpirsiyerên civakî zêde xwe berpirsiyar nabîne. Dibê min dev ji min berdin, ez xwe re hunermendim. Pirsa min nekin bin baran. Me berpirsiyar nebînin. Ez dixwazim stranê xwe bêjim. Lê ger te xwe xwedî misyon dît. Wê demê barê te girantir dibe. Wê demê dilxweşî çê nabe. Yani carna min re dibêjin dîno ji bo çi stranê te şayî nînin. Tu her dem stranê bê راسته eş dibêjî. Ji hêstirê dipirsin dibe stûyê te çima xware. Dibe ku dere min rast e. راست Yani hîn me pirsgirêkên xwe yên bingehîn çareser nekirine. Em hîn negiştine merheleyeke azadiyê. Ez hîn nikarim poz bilindiyê bikim. Ji helbestvanekî Tirk dipirsin Nazim Hikmet dibe tu çawe dibe ez wek welatê xwe me.
Yani ez jî wek welatê xwe me. Ez xwe wisa hîs dikim. Yani dilê min dibêjî dîno ev çi reş dilreşiye tu dibêjî bes nikarim xwe îkna bikim, nikarim xwe qayîn bikim ez bêjim ku wela ez dilşame. Bes ez bihêvî me. هیوی Ev خو tiştekî مرۆڤ din. مرۆڤ Belê, ev هێویên tiştekî xwe din. قوتنەکە te divan sih salan da çend caran vegereye yan jî çend caran bi serdan çûye cihê xwe Cerek, Bakurê Kurdistanê cerek. carekê çûye Ev jî pêvajoya yekem ya aşitiyê Aha. dema ku 2014 da aha aha dest pê kir. Pêdemê û zanin aliyên civakî de gelek nermayî Rast. çêbûn. Em jî çûn, hem gelek hunermend jî çûn, siyasetmedar, civaknas, rewşenbîr gelek çûn. Ez jî yek wan bûm. Bes mixabin, sed mixabin. Neçû serî? Neçû serî û em jî vegeriyan dîsa xerîbî. Di dilê te de heye carekê biçî li Bakurê Kurdistanê Çawa. li ku konsertekê pêşkêş bikî belkî binêre belkî gotina min ya xêrê be mesela me gotineke xêrê li bon kir Îro encama wê dibînin. binêre îro em encamê wê dibînin evet li xwî te dî çawa pêk hat Bêguman. ku der dîno Birastê Bakurê Kurdistanê ez vê êdî wek pirsekê klasîk naxwazim bibersivînim. Bila hema Kurdistan belkî jî em bajar dibe bila biber. Valla Ez ê dîsa komê ser hev bikim. tê Ew ê dîsa bêne. aha tê vê dîsa li ku derê be wê xelk were Wala ew ê wê bê. derê ne Gelê Kurd dilê xwe mezin e. rast e Yani dema ku te hez bikin wala tu biçî fîzanê jî ew ê te li wir jî bibînin. dîno tu ne dibin tesîra tu partiyan dayê ne tevî ku min nedixwast bi rastî pirsên siyasî bikim lêjber ku te got dil bixwît tu serbestî yanî tu xwe hunermendekî Kurdan Kurdistanî dibînî Bêguman. Kek tu dil bixwî. pirskirêkên te dî warî de tune ne Na çawa bêjî mijwera daxwaziyên bi kesî bi Aha. şexsî ew girêdayî te bixuye. okey Tu dikarî nav dilê xwe da tiştekî bawer bikî, tiştekî hêvî bikî, tiştekî bipejirînî, an jî li gor herikandina jiyana te be tu dikarî bilîjêrî. Bes tebahî ji bo gelê xwe, ji bo her çar parçeyê Kurdistanê pêdîviya hunermend da heye ku an jî rewşenbîra kesayetî wek ve civaknas herkes lazim e bi netewî tev bigere. Ji ber ku em wek pirekîne wek piradelal no ke pira delalin Piradelal em karibin navbeyna gelê xwe da hezkirinekî ava bikin, yekîtîkî ava bikin. Yani tiştekî em birçiyê yekîtiyê ne. Ez dixwazim sedemekî piçûk be jî bê wezîfa xwe bicîbînim. Yani armanca min e sereke ev e ji bo wê jî ez naxwazim kesek min sînor bike, bi rêxistin bike, an jî bi nav bike li gel vê rêxistinê li gel vê rêxistinê. Ez ne Bakur ne Başûr ne Rojhilat ne Rojava lê ji bo Kurda çî berdekî kevirekî erdê rabike bide serkevirekî dî ez xweş e rêz digirim. xweş e binêrine wê gelekî baş bi kêfa min gelekî ji vê gotina te rahat bi rastî Gelek spas. dibêje ez weke dixwazim bibim weke pira delal ku li vê derê vê hevpeyvîniya bi kêleka pira delal pêşkêş dikin bibim pirek di nava Kurdan da di nava Gelê. Kurdistanê de ku Kurdan nêzîkî hev bikin bi rastî jî ev e binêrin dîno ne ev pir be tê çawa ji alî din werî vî alî Nemsa. He? İşte mabesta min ev e. rastî cevaye Mabesta min ev e. ser pirêra derbas bîna min vê derê ne xelk diçin û tên li me jî temaşe dikin û li pişta ala Kurdistanê ew xwest pêl Armanca me jî ne ev e. rastî jî ew Yani, haye evet, yani yani. em edîl vir hev Welatekî dibînin azad. aynen mesela tu ji mentiqeyekê li Bakurê Kurdistanê ez ji Kobanî me li Rojavayê Kurdistanê li vê derê ji beşên dinên Kurdistanê hene hemû em yani yekîtî me digîne Ev lazım e ji bo me. Yani tu Ama hayır. dünyayı da hemû milleta mêzeke kek dil bixwin herkes sînorekî xwe ye, welatê xwe ye, gelê xwe ye, çanda xwe ye, kevne poriyê xwe ye ne. Herkesî xwe re paşarojek û pêşerojek afirandiye. rast e û saz kiriye. û servan esasa dijî. Boçu em şerpeze bibin. Boçu em penaber bibin. Yani mêzeke milyonan gelê me diasporayê em gi nexweşin. Nexweşî bêwelatiyê ne, bêmafiyê ne. ew jî nesûcê Yani ne nesûce nesûceke. ew ha Lê diketiye suç wî ye, rewê suç rewşî lazım e em cudayiyên hevde qebul bikin. Ser xalên bingehîn hev bikin. Yani em bêjin em Kurdin bere tiştî. Mafê me yên bingehîn hene. Em xalên bingehîn li hev bikin. Detayan an jî tiştên piçûk em dikarin dûra nîqaş bikin. Tiştên navxwayî em dikarin dûra nîqaş bikin. Ev tiştekî xweza ye, tiştekî normal e. Lê berê her tiştê em Kurdin.
İşte ve hem dikarin tiştedini kaç. ji ber ku xelkê me Rojavayê Kurdistanê jî gelekî işte hez dikin. Di fikirî rojekê biçî Rojavayê Kurdistanê Çava da konsertekî fikrim. pêşkêş bikî? Yani ez her dem de fikrim ne Biz- fikrim ez biçim. Ne? Ez biçim. Kingi şertu merci anca zürüf ku derfet çebun ku emkarı biçim. Ez beguman ez biçim leverji. Em nêzîkî birin ha? Ne? Yani gelekî nêzîkin. Gelek Yani vê derê em sînorê başûr Bakur roj Ez Havayê dixwazim Kurdistanê de em biçim. gelekî nêzîkî dêrîka Ez dixwazim vê daxwaziyê xwe bi riya we jî bînim ziman bila şaş neyfhem kirin. Ez îro li başûrim Aha, dibe ku sibêle rojava bim. aha. Şert û mercên rojhilat çêbibin dibe ku ez biçim rojhilat an jî Bakur. Ku derê Kurdistanê pêdiviyek bi kurdeyetiye Biçî wê derê. hebe daxwazî jî huner hebe. Yani ez dibe ku ez ne tiştek bim jî. Bes dibêjin ya wek morî dimeşe dibe tu kuda diçî dibe diçim hac. Dibêjin tu vê meşê nikare biçî. Qet nebe dibe ez ê wê rê bimirim yani. Ez ê wê rê da bimirim. Yani mirov ji destê te bê tu çi ji bê tu wî bikî. Ez wek qehremanekî naxifim. Ez ne tiştekîm jî. Xwedî hewildanim tenê. Ez dixwazim vê hewildanê encam an jî serkeftin tek dil bixwin tiştekî dinê. Tu Tu hewil bide encama ew bê ney ew tiştekî dinê. Vahaya lê tu dîno tu tiştekî bi rastî ez şaş tu tiştekî mezinî jî. Tu ol. hunermendekî mezinî. Binêre Sağ ol. mesela hesab bike tu stranekê çêdikî 15-20 sal sera derbas dibin hînce ew stran zindî dimîne. Di Belê. nava Kurdan de. Tu stranekê dibêjî bandora wê tesîra wê li ser bi milyonan genç û keç û xortên Kurd çêdibin. Ev tiştekî mezin e. Yekî Genciniya civakê bihêze. Biraz dil bixwin. Genciniya civakê pir mezin e. Fireh e. Dema ku rastiyekî bibîne bîr nake. Vay. Her pey diçe yani. Hatta ku wê rastiyê dest bixe pey diçe. Ji bo wê jî wezîfa hunermendekî genciniya civakê bihêz bike. û fireh bigire û germ û zindî bigire. Aynen. Dîno deyndarê kîjan strana xwe ye. Straneke min heye ez pir jê hez dikim kesek ji de jê hez nekir bes dema wê nehatiye ez wisa bawerim. Aha. Ji ber ku gelek stranê min 20 sal derbastim peyra Meşhur navû dibin. deng dibin. Ez her dem dibêjim helbestên ku navnîşana wan diyar be nexweşin. Ji ber ku tiştê ku zû bê fehm kirin, zû bê te gihîştin, zû jî tê bîrkirin. Hûn baştir zanin ku helbest bê îmge yani bê cigir, bê Erebî dibêjin teşbîh nexweş e. Bêwate dibîne. Aha. Yani heboka ku tu çêdikî wê hebokê de lazim e îmgeyek hebe yani cigirek hebe. Wateya eslî bide. Ez carna strana dibêjim ez mesela dibim min tu heskirî wek welatê xwe an jî dizim bayê evîne te sere germa dilêm direvîne min tu buharê heskirê lê çavên te payîzîne. Lazim e tiştekî ku dibêjî bi riyekê hunerî riyekê wêjeyî bêjî. Kû weteya xwe yelpaza weteyayê wê fireh be û herkes xwe tê de cuda bibîne. Ez strana ku ez dibêjim jî min ji mirinê jiyanek deng kir ji bo ku bigêjime te destek çiçek ji zagrosan bi evîn bidim destê te. Mirin nabe tobedar ne heval nastike ne jî yar. Ve bêdem û bêwar lê bila me negire bixewar. Aha. Ee, Zêde ev nehatiye naskirin. nehatiye naskirin. Ez gelek hez dikim. Stranek 2007 da mı derxistî bû bawerim. Ama nayê watê ku her stran mecbure popüler bibe. Hinek stran bu hinek kesayetê Oh, cuda ne. Ew û veşartîne ev jî yani nêrî namı bû. lê kîjan stranê bêhtir dîno kire dîno. Lêda ez gerileme dest pê kir. Aha. Nodu ne? Berhema min yekem bû. Hatta gelek henek çê dibin digo weleh tu ser vê stranê dinî karî straneke vê xweşîktir çê Yani bikî. jî baştir dîno. Evet. Başê min strana çû çekir. Gula dilê min qetandin çêbû. Ez zarokekî bênavim. Aha. Emir kuda çû, oy yarê yani dereng neyî zû were gulê delalê her wisa aniha ez bawerim derdorê çel stranê hît zêdetir. Hene ne? Nav gelê me da her dem têngudar kirin. Bes min tiştekî tê gihîştim. Tu bi civakê re bijî, civak
enerjiye ki erini didete. Bes tu ser civakê re bijî tu tenê dimînî. بهتر زبالة خود دمي خلق يعني خلقي استرانته او ياري از برا کرنه و بترد بيجين جيت كونسيرتان ده Belli belli. Hemû da bêjim. طب Ne هو o اللي yarê تر- bes birasta hemû پر da bêjim. غريبة تذكري جار استرانه كدن وكا او ياري چي بكي مثلا براستي از گلک هنرمندان مراق تكم و از دخوازم دماوان ببینم جوان بپرسم مثلا هنك استراني تا گلکی ناف دانه نه این برینه Ye berir. پرانی استرانی کو هنرمند پی مشهور بونه نافدار بونه پرانی هم همو yani صدی نو ده هنرمندان yani برای عاجز نبن استرانی نوانین برینه چما نکارن استرانی نو وکا وان استرانان چیه بکن Ez wana dibên تدوی قناعته دهی belli belli. Mesela her insanek hastên xwe ezeb hene. Hastên hîn destkarî jê nehatiye kirin. aha aha Lê ev dem ne diyarek hingê tê. Dema ku min ev stran nivîsan nizanim yani kîjan hest bû, kîjan ruhiyat bû, li gel min bû. Lê ev nayê wetê ku insanek bi aliyê hesta bêsînor e. İnsan bêsînor e. Ne bêsînor e ji ber ku demek ki şun va tehlike heye ku tu xwe nû ve nekî tu tekrar bikî. Hestên te bişibin evde. An jî ev kuraya te derûnî êdî têrê neke ku tu tiştekî nûjen tiştekî wê xweştir derbixî. Hunermendî nivîskarî lazim e ku tu her dem tijî bikî tu înskanekî qedayekî vala nikarî vala bikî lazim e pêşê de tijî bikî û paşê vala bikî. Lê em çi qas xwe nûve dikin em çi qas dixwînin çi qas ku têrê tu jî dikin ji ber ku tûrê te de tiştek tu nebe nikone tiştekî dî derbixî. راست û her insanek jî hestên xwe ezeb hene wekek min got بدمك straneke bêhempa derdikeve بدمك كده demekî de straneke demê bêhempa nikarî derdikeve. çekî. Ev nayê wê tê ku tu her demê dikarî karî bi stranê bêhempa çê bikî ne mümkün e. باشه اگر ام تنبوره و داره بینن تی او یاری بیجی Bêguman em yani جبركو چما او یاری هاتر بیرامن راستی جبركو او من دیت yani دما كنت استرانه بیجی هر کس ل تفت گرینن تنبور هيا ام اکورد Bes az bawer me lazim e akord ben nizanim ama. Ez dibêjim. Oy yare, oy hevale, ste kaşen tari, ev yadren sari, nabinim tejim zuri. Jbo evi azadiye, şimbuya serzagrose, derket şornay khare. Oy yare, oy hevale, ste kaşevin tari, ev yadlen sari, nabinin tüjim duri. Şvo evye nasadi, şimbuye serzagrose, derket çornay khare. Oy yare, oy hevale, ste kaşevin tari, ev yadlen sari, nabinin tüjim duri. Azali yavijini, shimen hatedezini, zaroktiyam kane. Peki akışı bariye. والله دنگ تل دنیای با Gelek spas. Enek jibestiyam he. قال لك Jiboya beborinin. قال لك خوش بو خلق لبر كوم بنا اوانا ل رستورانتا سنوبرانه لزاخو براستی خدمتك باش کرن قال لك باش اولي كاري ما کرن Spas. ملت لبي داري كوم کرن مالا و آوا خير ان شاء الله كسيل تخستي تبالتي تلياخو قلت Ez كريا mijara per mijara ke pekenoke. چيا Min mirişke xora xarin şey dikir. Min nan بريشكا خدي دكي
اري ده مريش كي من انا لهولندا لا اري والله خانيه ما خاني كي سر بخه اها درفت هبون مش فشكر مكمل خوارن شركه درد مريش يعني في خوش بري والله سلامتي بقى صادق تمريش قادي كرنا اها تهي كانجي اري هيك روجي واجي نهده تفروشي هيك تخوي تشتكي نو نهده هيك تاني جبو تجارت هناكي نو نو تشكي برا نبيجن دينول ويداري مريشكا خودي كي تجارت هي كاريا مريشكا لا ولا ما عشت باشا. هيك تاني روجي تجيانا هوبيا يعني جيانا قندان حزدكي از جيانا بريميتيف يعني يا جوندي پر حزدك والله ولا اها وخنجوي هوبي حزدكم افرينري پر حزدكم يعني تشتكي نوتشي بكم مرقه منها يعني تشتكي نوتشي بكم بدستي خواه جيانا تال ورد شو درباس به جغيني هنري بتشتكي درا مجهول دبي يعني ادي تا ادي تماما تبويا يعني بكاري هنري را كونسيرت را مجهولي شو لا كيسك 24 ساعة هنا بيجو يعني بيجو نم يمكن بيجو يجي اللي باباكي كلاسيك يمشي يعني مالباتي أها. مالباتي جيانا روجانا روسا بربرسيارين تا يعني جبوا وك باب وك مير ام بيجن وك خدي مالي يعني قديم مالي اوجي دم دقره بيجومان جبوا يجي دم انجا تيري مروف دكي يعني بافكي باشي نظام لازم ازاروكين بپرسي كرجع روجبين ببرسن روجبين الفيدر روجبين لورا ل روجبين دينو بافكي باشا راستي ها نجبو تلفزيوني دبيجا بابكي صاد كالكي بيجن باشا يعني هناك روجبين كاتشا دينويا القل وي هاتيا فيدر دكتوري دخوني بجيشك دبيجا بابكي باشا نه از تولرانس dedim zarok خير يعني قرب مك هبال مرة باخفن اه جبركو از استراني evini dibijim ez dikarim tiştek jiwan qada xebkim اها jibo wej wana azadin jiyana xuda ku qaribin abaya ki hesani gerdoxazin evindar bibin gerdoxazin bijin mirovên kesayetin serbuxe بدلت انا زاروكين bidilê min لا يعني اوشتا رازينا تجوان ez رازي bawerim razûn ez razûm Tejwan razî ne? jiberku perverda ku me dawan wana jî wek encam baş vedanê min او خوشا yani keçeke min bi sporê xweşik bûyînê salonê xwe hene اه جوان كار rojbîn bi xwe doktor e rêdûr jî karê dîzayn dikir bes niha rawestan ez bawerim ew derbasê pişeyekî juda bibe bawerim serketîm yani eger encam wek ya yê rêdûr jî wek yawan be هيفي دكم حمو بدل تابن ودجيانا خدا جي سركفتي بن دينو جي زاروكتيا خو بيريا تشتكي براسي مثلا ام خو حمو الغريبين يعني بتريسي سالنت الغريبية اف 36 سالن از الغريبة ما از نوديدا دركتم شمال المانيا جبو ما حريكي بيرانينا كزاروكتي له بيما مايا براستي مثلا بيريا تشي زاروكتيا خودكي biriye azadiyeke besinor dikim yani em demek ki zarok bun ne teknolojiye bu ne seyare bu çiya yeme bun zevi deşt zozan yeme bun zarok na nuzan şabı bin me pelusteke xo bu çe dikirin em del şabın sedema nuzan hani avayki zaniste ne karım şiro ve bekim bes tişteki zede hebulur kutu ter dikiri nane ki tisiji tu beke xoş bu em bejin goga ke futbol yeke lastik ji ama yeke her erzan ji de bu armanca jiyana te ez başlanım ki gündeme de horteki bisiklete kiribu payskil de bejin بسكليت em tene peyve de reviyan ya meni bu me Tene dixwastem gund destê bisiklete xwe bidin destê xwe bidin ana ست ji ber ku daxwazê me piçûk bûn lê hêviyên me mezin bûn em piştên piçûk ve dilşad bûn lê yê anaha newsane têrê nake ji ber ku însan zindiyek wisa ku bê sînorê xwastekê wî nînin zêdetir dibine û zêdetir dixwaze bes dema ku derfet piçûk bûn pêlûstekeke piçûk jî Rast. tu dikirî însanê herî dilşa yê dinyayê yani هنر تشتك اشتستاندية كنت بي ايشان دبي berpirsiyarî mecburiyet tu xwe berpirsiyarî hinek tişta dibînî te jî min jî dixwast însanekî azad bim qet tiştekî nefikirim derd û xema min nebe
li gor kêfa xwe bijîn berpirsiyarî nebe lê tu xwe berpirsiyar dibîne hinek tiştan da hem ber civaka xwe hem ber gelê xwe hem ber ev nexweşbûyîna nerazibûyînê te dilşan nakin yani te nerahat dikin ev nexweşiya gelê bindestin yani ev jî psikolojiya me ev sendrom heye yani. دينو مثلا نها مشهوري براستي از نه لهمبر تدبيجم يعني نه مجامله دكم لي تتي ناس كرن شهرت چيش بوده شهرت Serkeftine bes ger bi wate be serkeftine. Ger alîkî xwe zanistî dîrokî civakî hebe bi wate bideme. Bes gelek keset hene navû dengin bes wateke xwe nîne. Naxwazim bi nav bikim bes mînak شهرت hene. نحرتشته Ne her tişte. Mirov dikare hemû avayan şöhret bibe. Dikarî tiştên xirab jî bikî, tiştên rezîl jî bikî xwe bidin asandin. Milyonan ve kes dikarin te nas bikin. Bes bêwateye we mena xwe nîne yani. خوشيه كوي تنجي مثلا طعمه وي تنه طعمه شهرتي تنه Girêdayê kesiyatiye wî kesiye yani ez tiştekî wisa zevq nagirim. اها Ji bo min jî bêwateye jî wateyeke xwe jî nîne. Bes ger ez dilxweşiyekî, guhartinekî kesiyatiyên hember xwe bikim wê demeye serkeftî me. An jî civakê bikim, min guhartinek avayekî erênî eger kim karibim bikim wê demê serkeftine. Lê avayekî neyînî civakê birizînî tiştên xirab bikî rêya rasta derbixî wê teqî ev ne serkeftine ev باشه تنها ري dejenerasyona yani. ياش راست تنها ريزا كونسيرتان لاوروبا بيشكشتكي لي اف نويا نه يعني نه دمك دريجه كنت دس Ne, du sal, دو سالن دو سي سالن Du يعني sal nivet. اها الفكره شو هذا يعني مثلا مادي بون يعني انت Ne valla ديتكو despek ne تديتكو تاني نوروز ويانجي سالي جاري كده جار تيريناكن يانجي سالي البومك درخي تيريناكن يانجي تكنولوژی وها کرکو دی آلبوم ویدیو کلیپ زیده رولوان نمینن تا گوت از این کنسرت Ne پیش xwe nas ne dikir. Me nizanibû ku civaka me beşekî gelekî mezin heye ku hêviya konsere ye. Ne Aha. tenê hêviya şeva ye. او کلتورا کنسرتان دنوا خلقی مدا جبویه Anha جگتیه hêdî cî dibe. Yani berê me nizanibû tecrübe me jî nîbûn. Me hev zanibû me digo gelê me tê şeva tê organizasyonê dinê şevên rêxistinî êdî em çêbikin ji milletê neyê, kesekî neyê. Bes me em viya tê gihîştin ku ger tu avayekî profesyonel, avayekî rêk û pêk çêbikî pêdîviya gelê me jê ye. Aha. Wala tenê wana jî tenê bi cilên xweşik, bi rêk û pêk, bi rêz tên. Hinek evîndara xwe ve, hinek evîndarê xwe ve, hinek dayika xwe. Tenê rûdinên bi dilekî xweş konserê xwe gudar dikin. Ger tu karibî bibî bersîvekê baş û diçin. Lê viya dixwazin dibên em bêne bila kursiyê me jî diyar be, em jî hürmetekî bibînin. Tu jî Guhdarî müzîkeke dikin. baş pêşkeş bike. گهداری دکن Bêguman. او خوشه Bêguman. نه دما مثلا چه عاجز که براسي جبو هنرمند بلکه حریک برنگه کی به مثلا در کفی کنسرت که پیشکش دکی چه عاجز دکی دما حرکتك نه نورمال دنوا کنسرت دا چه به Ez were tiştekî bêjim. Ez qet aciz nebûm. Ji ber ku konserê me de qet tiştekî wisa çê nebûm. Bawer bikin. مثلا کنه زاروکم خوراتینند بیجن اگر دنگ زاروکم بلند به Na ev pîvanê salona hene. از وید بیجم یعنی دبیجه از رادو Pîvanê وستین salona hene. Ji xwe dinivîse jî vek agahî jî were jî bi nivîskî jî dibînin. İşte an dibên zarok ev qas salê emrê ew qas be godanka jê re bikirin, an jî dibe wana neyînin. Kes jî nayîne, zanen nikare bikeve Aha, hundir. Ji aha, ber ku hoş yani. ne salonê Kurdî ne. Yê biyaniya ne. Tu bê jî nikare bikevî hundir. Desibeleke deng heye. Wê derbas bibe qedexe tu zaroka nikarî bînî. Ji bo wê jî pîvanê wê xetê wê sorin, hişkin û diyarin yani. بلیت انت بهانه و جبو يعني مثلا تاز چند جوره دعوت کرم لی مجال تنبو بله. یزورم جبو خلکت بیجم yani بلیت انت Yê min ez bawerim ne giran e. باشن yani Ez pîvanê navendî هر کس کاره وره Belê, belê. انت او حسابا کریه Min hesaba kiriye ji xwe mecburî مصرف tu جیه bikî. بیگمان Bêguman mesref jê salonekî ez derdî kevim salonê birastî gelekî giran in. Yani heqê wan gelek gelek giran e. Lê dîsa jî ez wan pîvana hesab dikim yani em bêjin ji bo xwendevanan heye. او باشه Gelekî prosentekê piçûkê em bêjin 20 euro tiştekî wisa heye. Hinek heye 40 euro.
و حتی نه، دولمند داده چه نورماله حتی نه ده چه جور؟ حتی نه نوت ایرو 3 ایرو دیساجی سدی نورمال نبینه بس هر دم بنی وده صابر جاره که هات کنسرت بحث کر گودل بخوین پروفسیونل براستی صابر یاسین بر پرسیاری می آلمانیا گودل بخوین کنسرت دینو پر بریکو پیکن پر پروفسیونل ممنون بو یعنی گله صابر گله دینو مثلا پرسکدن کو از بارد کم خلق و مراقت که تا هر دخواست ببی هنرمند یا جیت دخواست کاری کدم بکی من دخواست ببم هنرمند براستی کسی که دستی تا گرد گوت دبی نه. هنرمند مجاره که گله برای دمه که مدل ها بود گفت دستی وی گرتی وی او کری هنرمند نه ولا کسی که دستی دستی تا نگرد تب خرا وی سرپیان تب خو بوی هنرمند لپی که منه بوکسه هبون از هات بوکسیر بوی نه یعنی از زاروک بوم یعنی بزارگتی مگو بلکی تو بوکسیر بوی demin salın haftayı da ve demi çepin Türk'a dema çepin Türk'a bu tuzanı embejin bay sosyalizmi hebu. Ve راست demi hev nasina me, hev nasina Brahimi beguman bu an raçi bu. Dağıtın düşün rojek jotek lepki bokse yani. Ama mezeker ne işe yani min ki me evkir me vişni ne. Başı muan lepikana danyaki tembureke şikesti bir şey girdi. برانبری وی لبکی Beraber öyle peki. Temur şikesti bu bizel kandı bu jiva. Bes beri ve demek azarok mu jimkhara qotika leçer hed leçer de bejin ya Rost, qotika ve da evi 5 kilo ya bunda yani. تیل گریده دا Mkhara tele naylon greden min dışıdan آها mkhara pe bastran da. آها Le pişti ve tembur İbrahim'ine kume master ve hena ki tembur zanı bu. Ece fair bu mine ki dengemizi yuvi xoştur bu. Es peşketim ve devje berda. Yani le mecari disa bahsi kiri bu bernameki de babı min ne bu ya destur tüne bu ku naha min tembur lebdayı. Belki roja ki gündeme de vedemi mizgef tüne bu. Malame de tembur eki bu. Melaji her roj malayeki de bu. Mek mevan. Mizgef ne bu? بله Dema rojiye zani meki heyveki. Hatta malame tembura mişi dalık bu diyor da. Navi babı mişi Şeyh Mehmet bes zede alaka ku rahmeti شيخي تنب tüne bu yani tişkivsa. Go Haleş Mehmet go tu insana ki muhteberi bes ev tembur malave da نجایزه ne caize. گناه yani گناه. مثلا دید Babı mişi yeki hırs bu biraz yeki hırs bu. Go mela efendi go te farna xwar çaxuj be xaj kerem xraj ve derke bçi. والله Ez berê pir tirsiyam me got dibe ku bêje vê temburê bişkin bavê jî ew bû guhartina jiyana min yani mira ji rê nîşanda ez matmayî mam dayika min jî gelekî tirsiya yani hember mirovekî ew bê hurmetî bu esas lê bavê min paşê mira got go ibadet bawerî ne tenê şikleke paqij bûyîne go go bira mejiyete û dilê te biryareke insani bide go ev baweriya herî bi qîmete li gel xuda gelekî ew gotinê gelek balam kişan ew bû ji min re bû pêşengiyek yani ku ez dest bi huner bikim حتى ew إيرو nîvê ev tembûr îro دستی تا destê da nîv حتى إيرو هاتي تنهال باشوری کرسانی تزا خود دید تهولیر دید تدهوک دید تدخوازی وکیدین چی باشوری کرسانی ببینی wala Başvur. daxwaziya min dixwazim biçim Silêmanî dixwazim biçim Helepçe taybetî bibînim û her wisa biçim Rojava bajarên Rojava yek bi yek li gor derfeta bêguman lê demên pêşme da jî eger şert û merj li gor wê müsait bin li wir konserekî jî لفه داری li Rojava روجاوا کنسرت خال کردین روجاوا خلک روجاوا خو حاضر بکن دینو خوازه بر الوی داره کنسرت که پیشکش بکه دینو زمان من نما پرسین من اکو تسری مدابون اکو خلکش من خواستم که از بپرسم اف بون پرسه که مثلا تبي بيجي خوازي دل بخوين تأفج من كربا وهذا الجمتة Valla ana من جبير كربا ana مثلا spontane nayı bilyamın bes ez bavarım yani işte ku ez ana habejim nayı bilyamın همون bes تش قلت me يعني. gotin ez bavarım me gotin yani تجي me دلي خو me keva dilê xwe abê der yani بيت در قال لك سباس
Ez spas کیف dikim خوش بوم îro li ciyekê wisa xweş û li gel te me bernamekê wisa derfet veda me bernamekê wisa çêkir ez jî gelekî kêf xweş گلک im. خوش بو براستی از Tu pişt me pira delal. چه خوشه Erê wala gelekî delal e. گرمایی جی تنه و آلا کردستانه و افچمی خابور جی در باس بد که لکه مرا دنگ جیته Newsa. نظام تی میکروفونی یا Efektek گلک yani. افکت که گلک خوشه لی در هنری من تخوازند بیشن بسترانه که بدایی بکن حزد کی خاطری خوب خوازم Belê. از خاطری خوب خوازم تماشاوان اینجا مالو آوا و تماشا کر از بارد کم هف پیوین و بدلی و بدلی مبو زویج وارا بیشن بدلی دینو بو اگر Bego me. خوش بود Beşik گله bu, کی gelek سپاس spas. چه خوش کام وی داره ل باشور کردستان الزاخو هف ببینن و هف ببینید چی بکن Gelek سپاس beyhem papa ez یوید spas. کم روزین خوش لور در باس بکی دینو Rojê xweş hêviya me ne. اری تهر هبی Bula dilin bişkiri Ve baranın evine Bula dilin bişkiri Ve baranın evine Hep yatsın atınne Derengneyi zıvere Evya hatsın atınne Derengneyi zıvere Gula dilim bişkifi Ve baranın evine Gula dilim bişkifi Ve baranın evine Evya hattın atınne Derengneyi zuvare Evya hattın atınne Derengneyi